الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jemaah salat maghrib yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayapura Palembang. Hari ini Selasa tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah yang bersama dengan 1 Juli 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemukakan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Adlan Makfur MH Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan pada salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan untuk dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayapura Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كم الصلاة رحمكم الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور وصلي فرضا بعضي ثلاثة ركعات مسلمة. الله أكبر. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا وعصينا وجد وجنة المسلم هذا بالبشر إلا صلاة نسيك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفتقنتم من
دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبأمر الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
لله الحمد 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 لله رب العالمين على كل آل وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله علم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا غني يا أميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة اللطف والعافية صلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح خصوصا شيخنا سمع الله سمع الله بركة عبد القادر بأحمد بالفقه ونجل سيدنا شيخنا سمعت الله سمع الحافظ المصلى بركة الحبيب عبد الله بن مسلم بركة عبد القادر بأحمد بالفقه ثم إلى أرواح جميع المعلمين جميع الأبطال والأبدال والأخبار الغيب ثم جميع العلماء والمشارق الأرض إلى مغاربها برها ثم إلى جميع المؤلف والمصنف خصوصا إلى روح سيد محمد بن علي بن عباس المكي الحسني وإلى روح خصوصا أبي الشافعي بن أبي مهدي أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يعلم في الجنة وينفعني من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلو نفعني في الدين والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي هوائجنا ويقضي ديونا ويسهل كل أمورنا وأن الله يحفظنا من شر الزمن وشر أهل الزمن وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يختم لنا بأحسن الختام برحمته في طاعة الله ورسوله بنية صلاح القلوب والقلب والصلاح على كل مطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي أبي طالب وكافة الله وسبته المناكب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyarul hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita bersyukur, memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui saat ini kita berada di awal bulan kalender Hijriah, di bulan Muharram di tahun 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menyiapkan bekal. Karena waktu yang bertambah hakikatnya adalah umur kita yang berkurang. Nah, bertambahnya tahun, bertambahnya hari, bahkan bertambahnya jam, detik, menit, itu semua hakikatnya mengurangi waktu kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, maka kita berusaha untuk mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah, salah satunya untuk menyiapkan bekal yang akan kita bawa. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini kita pun dituntut untuk memperbanyak amal ibadah. Dan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan yang sangat dianjurkan yaitu berpuasa. Berpuasa merupakan amal yang paling afdol yang kita lakukan
setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Jelas dalam hadis Rasulullah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Kata Nabi paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan, karena kita tahu puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Puasa Ramadan kita wajib berpuasa kalau sudah masuk Ramadan, akan tapi kata Nabi paling afdalnya puasa setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu maka kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan ini. Kalau tidak baca nak dari awal Muharram kemarin, minimal kaget di tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan hari Asyura. Kemungkinan itu jatuh di hari Ahad. 10-nya itu hari Ahad. Karena ini tanggal 6 kalau tidak salah hari ini. 6 jadi 4 hari lagi. Ini hari jatuhnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad itu masuk 10 Muharram. Maka kita di tanggal 10 Muharram sangat dianjurkan untuk berpuasa, yaitu puasa hari Asyura namanya. Hari Asyura artinya 10. Hari 10 di bulan Muharram. Kalau satu keutamaannya itu kata Nabi menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu. Kalau kemarin kita puasa Arafah itu kafarah sanatal madiyah wa qabliyah. Jadi kalau yang di puasa Arafah 9 Zulhijjah kemarin itu puasa kata Nabi menghapuskan dosa-dosa kecil selama 2 tahun. Tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Maknanya ditafsirkan para ulama 1 tahun yang akan datang itu maksudnya apa? Allah jago selama 1 tahun ke depan daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika orang itu melaksanakan puasa hari Arafah. Nah, ini puasa Asyura kata Nabi apa? Menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini keutamaan. Oleh karena itu ini salah satu yang harus kita berusaha untuk raih, ini kita gapai. Jangan sampai kita lewatkan, kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, karena ini Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong ngasih tahu bahwasanya puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah lalu. Kita tidak pernah lepas dari dosa, kita banyak dosa, maka Allah begitu sayang dengan umat Nabi Muhammad, maka Allah kasih 1 waktu yang mana ketika kita berpuasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Dan puasa ini ya tadi ibadah dan hanya orang-orang yang memang Allah berikan kemudahan. Maka di tanggal 10 itu apalagi itu hari Ahad. Hari Ahad itu banyak kondangan. Nah, itu jadi ujian juga kita nak puasa. Nah, puasa Asyura dia ada kondangan, ada undangan nikah, ada undangan akikah, ujian gitu. Ini ujian. Nah, karena nama setiap ibadah itu pasti akan ada ujian yang menghadapi kita dalam beribadah tadi. Ada tantangan-tantangan. Tapi ini keutamaan. Ya, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Ya, hari itu kan meskipun ada kondangan, ya tetap hadir kondangan tapi tidak usah makan puasa. Ya, kenapa? Karena insya Allah kaget ahad depan baca kasih kondangan. Tapi ini momentumnya. Momentum di tanggal 10 Asyura atau di 10 Muharram ini itu ada faedah, keutamaan kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan menjadi salah satu tradisi kita di Indonesia kalau 10 Muharram itu ngadakan acara santunan anak yatim. Itu biasanya itu pas di tanggal 10 Muharram di beberapa tempat itu biasa ngadakan acara santunan anak yatim. Ini tradisi. Kenapa? Ya memang tidak ada anjuran harus tanggal 10 Muharram. Tapi tradisi yang ada di Indonesia biasanya uang banyak kalau sudah di tanggal 10 Muharram itu juga ngadakan acara santunan anak yatim, acara nyantuni. Jadi nyenengkan anak yatim di hari tanggal 10 Muharram tadi dikumpulkan anak yatim, kaget dibagi hadiah, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih duit. Ya, itu bagus, itu bagus. Tapi ya nyantai anak yatim bukan cuma di tanggal 10 Muharram, bukan setahun sekali kita ngasih anak yatim. Bahkan yang kita diperintahkan itu untuk jadi apa? Takaful. Kata Nabi apa? Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang mau menanggung. Kafil itu artinya orang yang menjamin, yang menanggung kehidupan anak yatim. Bukan cuma ngasih setahun sekali, ngasih duit 10.000, 50.000, cuma setahun sekali. Nah, tapi yang menjadi keutamaan itu apa? Mau menanggung kehidupan anak yatim. Itu yang mendapatkan apa? Keistimewaan dari Nabi.
Kata Nabi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Jadi Nabi sambil apa? Memberikan isyarat antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kata Nabi, aku dan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim seperti ini kayak di surga. Nabi menunjukkan gerakan jarinya, menunjukkan sangat dekat dengan Nabi. Nah, jadi salah satu cara agar kita bisa dekat dengan Nabi yaitu apa? Salah satunya menanggung kehidupan anak yatim. Ya, bukan cuma tadi di momentum 10 Muharram baik. Bukan 10 Muharram itu sudah tunggu tahun depan puluh nak ngasih anak yatim tidak. Itu anak yatim makannya tiap hari, jajannya tiap hari, jadi ngasihnya juga jangan setahun sekali. Tapi itu momentum baik untuk jadi pengingat kita. Oh ternyata banyak anak yatim. Kenapa? Kadang 10 Muharram kayak dikumpulkan di kampung biasanya atau di masjid, di musola. Biasa anak yatim di sekitaran kampung itu diundang. Ternyata banyak. Pas dilihat, ada sampai 30, ada sampai kadang 50. Menunjukkan berarti banyak orang-orang yang harus kita perhatikan. Jadi kita ini sebagai pengingat kita, ternyata di kampung aku, dekat rumahku banyak anak yatim. Jangan mikirkan maknya, ternyata banyak jando di kampung aku nih, ini anak yatimnya banyak. Jangan mikirkan jandonya, mikirkan anaknya. Karena Nabi ngasih jaminan orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim itu akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi kagak di surga. Kenapa? Karena Nabi anak yatim, tahu rasanya hidup dak katik bapak tuh cak mano. Maka Nabi sangat memberikan apresiasi. Nabi sangat menghargai orang-orang yang mau menanggung kehidupan anak yatim. Makanya gitu, ada rezeki ya pacak nanggung siko anak yatim jadilah. Misalkan nanggung duit jajannya tiap bulan atau duit sekolah dia, misalkan biaya sekolah dia nanggung. Bukan cuma tadi setahun sekali yang pas momentum 10 Muharram bukan. Tapi memang dia menjamin kehidupan anak yatim sampai kapan ya? Sampai dia balik mungkin, sampai dia mungkin selesai pendidikan apa. Tidak mampu. Tidak anak seluruhnya sikok jadilah. Kenapa? Niat kita apa? Menjadi orang yang menanggung anak yatim karena ada keutamaan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun itu mengatakan orang yang tidak peduli dengan anak yatim, yang justru dalam bahasa itu menghardik, maksud menghardik sini yang dia tidak perhatian, tidak peduli dengan anak yatim itu termasuk orang-orang yang kata Allah bohong agamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, mau tahukah kalian siapa orang yang bohong, yang dusta agamanya? Dia ngaku beragama tapi kata Allah sebenarnya bohong, dia tidak beragama. Siapa mereka? Salah satunya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang menghardik, yang tidak peduli, tidak perhatian dengan anak-anak anak-anak yatim. Jadi kalau di sekitaran kita ada anak yatim, kita tidak tahu, itu masuk kategori kata Allah wong yang bohong dalam beragama. Dia ngaku beragama tapi ternyata kata Allah bohong. Kenapa? Buktinya di sekitar dia ada anak yatim, dia tidak peduli, tidak perhatian. Oleh karena itu ini juga menjadi momentum 10 Muharram biasanya ada tradisi menyantuni anak yatim, tapi itu tradisi yang bagus sebagai sebenarnya pengingat bahwa ternyata kita ini harus peduli dengan anak yatim, ternyata ada anak yatim. Itu anak yatim yang harus kita juga berusaha untuk menjadi penjamin kehidupannya. Tidak nak banyak-banyak, cukup misalkan kita tidak baca nak banyak sih kok. Itu tadi minimal apa biaya bulanannya, mungkin duit jajannya ataupun mungkin biaya sekolahnya bisa kita yang jamin. Datang ke keluarganya, ini anak yatim ini biar duit sekolahnya aku yang bayar tiap bulan. Berapa duit sekolah yang aku kasih tiap bulan? Misalnya seperti itu boleh gitu. Karena memang itu yang dituntut. Jadi bukan menyantuni yang cuma setahun sekali itu. Setahun sekali itu bagus gitu. Tapi itu sebagai cuma awal, biar kita tahu ternyata ada anak yatim harus kita perhatikan kebutuhan dia, bukan cuma setahun sekali tapi kalau bisa memang kita jamin kehidupannya sampai minimal sampai dia balik atau sampai di masa pendidikannya selesai. Jadi ini berapa momentum yang bisa kita ambil di awal tahun 1447 Hijriah, khususnya di bulan Muharram. Kita pun dianjurkan untuk memperbanyak daripada amal ibadah di awal tahun. Kita berusaha untuk lebih semangat dalam melaksanakan ibadah, bisa tadi dengan puasa ataupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi di tanggal 10 Muharram itu kadang ada pembahasan ulama khusus bagaimana amaliyah yang bisa kita lakukan di hari Asyura-nya. Itu termasuk tausil iyal. Maksudnya meluaskan rezeki keluarga. Di hari itu kalau bisa rezeki keluarga kita dilebihkan, ngasih
belanjaan anak, istri itu dilebihkan. Itu ada juga anjuran seperti itu. Tapi intinya memperbanyak amal ibadah khususnya di tanggal 10 Muharram. Karena dijelaskan bahwa di tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi. Sehingga akhirnya di tanggal 10 Muharram itu termasuk hari yang mulia, hari yang istimewa. Kenapa? Karena banyak sekali kalau dibahas di kitab-kitab itu tentang keutamaan di hari Asyura. Dikatakan di hari Asyura 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 Muharram itu yang dikatakan peristiwa terjadi pembakaran Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud, itu pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh itu kapalnya itu berlabuh dari banjir bandang, itu pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan, dikatakan selama 40 hari di perut ikan, itu pun keluar pas di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi-nabi Nabi Muhammad yang terjadi tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu ini 10 Muharram kita berusaha untuk dituntut lebih memperbanyak amal ibadah, khususnya tadi dengan puasa. Itu kalau bisa ya jangan ditinggalkan puasa hari Asyura yang insya Allah itu akan jatuh pada hari Ahad. Sabtu hari Ahad. Kalau tidak baca nak puasa banyak-banyak minimal tanggal 10 Muharramnya tadi. Meskipun ada anjuran untuk laksanakan puasa di hari sebelumnya, di hari ke-9 atau puasa Tasu'a. Tasu'a itu kata Tis'ah itu 9. Tasu'a itu puasa hari yang ke-9. Jadi ini ada juga anjuran. Jadi anjuran untuk melaksanakan puasa di tanggal 9 daripada bulan Muharram selain hari puasa hari Asyura. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga di masa itu, di masa Nabi juga itu mereka di tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Mereka menjadikan tanggal 10 Muharram itu hari raya mereka. Kenapa tadi? Mereka hari Yahudi itu dikatakan di hari itu kan Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Maka mereka bersyukur dengan itu dengan melaksanakan puasa. Oleh karena itu kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis, ketika Nabi sampai di kota Madinah melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, Nabi nanya, hari apa ini? Mereka menjawab, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga akhirnya kami berpuasa. Kata Nabi apa? Nahnu ahakku bi akhi Musa. Oh, kata Nabi, kami lebih berhak. Kalau begitu kata Nabi, kita juga puasa di tanggal 10 ini. Dan Nabi mengatakan kalau datang Muharram tahun depan, kita akan puasa tanggal 9-nya. Jadi Nabi pernah menyebutkan bahwasanya kalau tahun depan masuk lagi bulan Muharram, ketemu lagi Muharram, kita kata Nabi puasa di tanggal 9-nya juga. Jadi tapi tahun depan itu tidak sampai, Nabi sudah meninggal. Sehingga tidak sampai, tapi Nabi sudah punya keinginan untuk berpuasa juga di tanggal 9. Kenapa? Untuk membedakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10-nya, kita puasa 10 juga, tapi untuk bedakannya di tanggal 9. Jadi maka 9 juga ini dianjurkan untuk kita berpuasa. Tapi yang paling utama itu tanggal 10 tadi. 10 yang kita berpuasa. Meskipun ini puasa sunnah, tapi ini termasuk sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Keutamanya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya insya Allah kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram atau disebut puasa Asyura, dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di tahun 1447 Hijriah ini, bisa lebih banyak lagi meningkatkan ibadah lagi, lebih banyak kita lebih berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Muhammad Al-Insanul Kamil dalam bab kamalu hifzihillah ta'ala lahu, kesempurnaan daripada perlindungan atau penjagaan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Kemarin kita membahas sedikit bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi melaksanakan hijrah. Ketika Nabi hijrah malam hari keluar, itu Nabi tidak langsung berjalan ke kota Madinah, akan tapi Nabi naik dulu ke Jabal Thur, sembunyi di gua Thur itu. Sembunyi. Akhirnya setelah masuk di Gua Thur itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy sampai di depan pintu goa.
Di situ Nabi dan Sayyidina Abu Bakar yang berada dalam goa bersembunyi. Sayyidina Abu Bakar sudah ketakutan, nyangko pasti ketangkep ini. Tapi ternyata apa? Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah berada di depan pintu goa, mereka akhirnya ada yang ngomong, coba kita cek di dalam. Tapi ada seorang sahabat, ada seorang kafir, beliau mengatakan tidak mungkin Nabi itu ada di dalam goa ini. Gitu. Kenapa? Karena ternyata dari depan pintu goa itu ada jaring laba-laba waktu itu, sarang laba-laba jaringnya itu. Kemudian di depan pintu itu ada 2 burung merpati, ada sangkarnya di pojok. Maka mereka menganggap tidak mungkin ada uang dalam goa ini. Kenapa? Karena lihat pintu goa ini masih ada sarang laba-labanya, masih ada burung merpatinya, sarang burung merpati dan masih ada burungnya. Seandainya kalau ada uang masuk, pasti ini jaring laba-laba ini rusak. Seandainya ada uang masuk, itu pasti burung terbang. Jadi ini penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah, bagaimana Allah yang menjaga Nabi sehingga akhirnya padahal sudah dekat posisinya mereka depan goa, Nabi di dalam goa, tapi tadi bagaimana Allah yang menjaga Nabi sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy nyangka tidak mungkin Nabi dalam goa tadi. Itu penjagaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan sini wa qissatuhu, dan ceritanya Nabi, bagaimana Allah menjaga Nabi ma'as Suraqah bin Malik bin Ja'shim, yaitu cerita tentang penjagaan Allah kepada Nabi terkait dengan seorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ja'shim hinal hijrata, ketika Nabi melaksanakan hijrah. Waqad ja'alat Quraisyun fihi wa fi Abi Bakrin al-ja'aila, yang mana orang-orang Quraisy itu menyediakan kepada orang-orang dalam yang bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar dengan berbagai macam hadiah. Jadi orang-orang kafir Quraisy buat sayembara. Waktu Nabi hijrah kabur gitu kan, mereka buat sayembara. Siapa yang bisa nangkep Nabi, siapa yang bisa tadi mencari tahu keberadaan Muhammad, agak dikasih hadiah. Ada mengatakan hadiah itu 100 ekor onta. Jadi ini dibuat sayembara pokoknya. Orang tokoh-tokoh Quraisy buat sayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi atau mencari info tentang di mana keberadaan Muhammad, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu 100 ekor onta. Maka dikatakan sini fa'andhara bihi, maka Suraqah bin Malik dia pun tadi bernazar, berkeinginan untuk juga mendapatkan hadiah tadi. Dia pengen juga dapatkan hadiah, maka dia ikut berusaha untuk mencari Nabi. Faraqiba farasahu, sehingga akhirnya dia naik kudonya, wa atba'ahu, kemudian dia mengikuti jejak Nabi. Ikuti jejak Nabi kemana Muhammad ini. Dia naik kuda, dia cari. Kenapa tadi? Ada hadiah. Ada hadiah yang disiapkan 100 ekor onta bagi yang bisa mendapatkan informasi di mana Muhammad. Sehingga wa'atba'u hatta idza qaruba minhu. Kemudian ternyata ditelusuri, tahu dia. Sehingga akhirnya dikatakan Suraqah itu qaruba minhu, sudah dekat dengan Nabi. Sudah dekat ini. Kemudian apa dikatakan? Fasaqat qawaimu farasahu. Fasaqat qawaimu farasihi. Sehingga akhirnya apa, ketika sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba kaki kudonya itu kalau bahasa kita terperosok, masuk ke lubang, jatuh kuda tadi, fakharra anha, sehingga akhirnya Suraqah juga terpelanting dari kudonya, karena kudonya terperosok kakinya, nyampak dia juga terpelanting. Kemudian dikatakan di sini bahwa setelah itu tumarokiba, kemudian naik lagi, mengendarai kudonya lagi, wadana, berusaha deketi Nabi lagi, ngejar Nabi lagi, sampai akhir ketika dekat Nabi lagi terjadi hal yang sama. Kudonya kaki terperosok, kemudian Suraqahnya jatuh lagi. Dikatakan itu kejadian sampai 3 kali. Sampai 3 kali sudah dekat, tiba-tiba kudo jatuh, Suraqahnya nyampak juga, terpelanting sampai 3 kali, sehingga akhirnya sudah
Setelah 3 kali kejadian tersebut dikatakan wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal hadsi. Kemudian setelah 3 kali terjatuh itu, kata Suroko dikatakan apa? Maka di dalam diriku itu apa? Mulai terbesit. Ketika aku sudah terhalang untuk bisa mendekati Muhammad, terbesit apa? Anna sayadharu amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia ini jelas pasti benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan uang biasa nih. Tak mungkin aku 3 kali lah sudah nak ngejar pakai kudo gagal terus. Sehingga akhirnya ketika 3 kali jatuh terbesit di hatinya bahwasanya ternyata aku yakin dia ini benar pasti utusan Allah. Dia ini bukan uang biasa, ini pasti nabi. Sehingga dikatakan faqultu lahu. Dan setelah tadi dia yakin bahwa Muhammad ini bukan wong biasa tapi memang benar-benar utusan Allah, seorang nabi, maka dia berkata kepada Nabi Muhammad, faqultu lahu inna qaumaka qad ja'alu fika ad-diyah. Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kafir itu menjadikan engkau itu sebagai tebusan, hadiah. Jadi dia Suroko ngomong, ngasih tahu ke Nabi Muhammad, dia katakan inna qaumaka, sungguhnya orang-orang kafir ini ja'alu fika ad-diyah, mereka menjadikan engkau sebagai hadiah, tebusan bagi yang bisa menangkap engkau. Nah, sehingga akhirnya beliau mengatakan wa akhbartuhum akhbara ma yuridun nasu, dan aku ceritakan bahwasanya semua manusia sekarang lagi ngincer kau. Semua manusia lagi nyari kau wahai Muhammad. Kenapa? Karena kau ini dijadikan sayembara, yang bisa nangkep kau dapat hadiah. Maka setiap uang sekarang berusaha lagi nyari kau. Kata Suroko. Karena Suroko sudah mulai percaya dengan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Karena dia pikir ini bukan manusia biasa. Tak mungkin aku sampai 3 kali nak deketin gagal terus. Sehingga akhirnya beliau mengatakan wa aradtu alaihim az-zada wal mata. Kemudian akhirnya Suroko ngomong, ya Rasulullah, aku nak kasihkan kepada kau bekal dan berapa barang kalau kau nak pergi. Jadi Suroko akhirnya apa? Ngerasa sudahlah, ini biarlah dia kabur. Nah, tapi Suroko berusaha untuk apa? Wa aradtu alaihim zad wal mata. Aku berusaha untuk memberikan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu beberapa bekal dan beberapa barang. Akan tapi apa? Falam ya rozani walam yas'alani. Akan tapi apa? Keduanya tidak mau menerima dan tidak bertanya apa-apa. Illa anqala akhfi anna. Kecuali cuma ngomong apa? Akhfi anna. Maksudnya apa? Sembunyikan kami, jangan kasih tahu kalau kami ada di sini. Cuma itu, Be. Jadi Suroko yang tadi niatnya dia berusaha untuk juga nangkap Nabi Muhammad karena tadi mengharapkan hadiah, tapi dia nyangko ini tidak mungkin kok pacak aku berkali-kali nak ngejar dia pakai kuda tapi gagal terus. Sehingga akhirnya mulai terbesit di hatinya bahwasanya mengakui kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia ngomong terus terang bahwasanya engkau sekarang lagi dicari wong, kau sekarang dijadikan sayembara, setiap manusia sekarang lagi nyari engkau. Nah, maka kata Suroko, sekarang ini aku kasih bekal kau, aku kasih barang, kau nak kaburlah, kau nak pergilah sekarang. Tapi ternyata yang ditawarkan oleh Suroko tadi itu ditolak. Cuma apa? Akhirnya kata Nabi ngomong akhfi anna. Maksudnya apa? Sembunyikan kami. Jangan kasih tahu kalau kami ada di sini. Jadi intinya apa? Suroko akhirnya tadi balik dia. Tidak jadi. Padahal apa? Dia sudah ketemu Nabi Muhammad. Dia balik ke kaumnya tapi dia tidak cerita kalau dia ketemu Nabi Muhammad. Dia tidak cerita. Kenapa? Karena tadi pesan Nabi akhfi anna, sembunyikan kami, jangan kasih tahu kami kalau kami jalan ke sini. Kenapa? Kalau kau ceritakan agak disusul lagi oleh wong. Disusul lagi itu, oh di sini gitu Muhammad aku ketemu terakhir. Nah, sehingga akhirnya karena tadi Suroko ngomong kau lagi diincar, kau lagi dicari. Nah, tapi ke pesan Nabi apa? Sudah kalau cak itu sembunyikan kami. Jangan usah cerita-cerita kalau kami ada di sini. Jadi ini bagaimana tadi Allah SWT memberikan penjagaan lagi pada Nabi kita. Ada wong sudah nak berhasil nangkapnya tapi ternyata Allah bolak balikkan hatinya sehingga akhirnya tadi dia tidak jadi niat nangkap Nabi. Tapi akhirnya dia sudah ada mulai keimanan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi itu beberapa kisah. Kemudian dikatakan di sini wa dzakara Ibnu Ishaq wa ghairahu. Menyebutkan juga Ibnu Ishaq dan selainnya anna Aba Jahlin. Bahwasanya Abu Jahal ja'ahu bisakhratin
Abu Jahal datang atau mendatangi Nabi dengan membawa batu besar. Wa huwa sajidun, dan sedangkan Nabi lagi dalam keadaan sujud. Jadi dikatakan Abu Jahal itu datangi Nabi bawa batu yang besar, sedangkan Nabi dalam keadaan sedang sujud. Wa Quraisyun yanzuruna liyatrahaha alaihi, sedangkan di sekitar itu ada orang-orang Quraisy yang sedang menyaksikan, nunggu kaget bagaimana Abu Jahal nak kata melemparkan batu tadi ke pucuk pundaknya Nabi, karena posisi Nabi lagi sujud. Akan tapi apa? Fala zikot biyadihi. Ketika itu batu sudah dilemparkan ke Nabi, ternyata dikatakan fala zikot biyadihi. Batu tadi nempel di tangannya Abu Jahal, tak baca lepas. Jadi ini bagaimana kita seperti itu. Bahasa Abu Jahal datangi Nabi bisokhro, bawa batu yang besar, yang mana Nabi dalam keadaan sujud, yang mana Abu Jahal sudah ada niat nak melemparkan batu itu ketika Nabi lagi sujud, dan orang-orang kafir Quraisy di sekitar sedang menyaksikan, nak nyingok gitu. Bagaimana Abu Jahal nak melempar batu, tapi tiba-tiba ketika nak dilemparkan ternyata dikatakan fala zikot biyadihi. Batu tadi nempel di tangannya Abu Jahal, tak lepas. Jadi tak baca dilemparkan. Tidaklah lepas. Inilah tadi penjagaan Allah kepada Nabi ketika ada orang-orang yang ingin berniat buruk, ingin tadi berniat jahat dengan Nabi, ingin tadi membuat apa? Tadi menyakiti Nabi. Akhirnya apa? Allah kasih penjagaan. Dan dikatakan wakana, dan ada Abu Jahal qad tawa'ada ma'a Quraisyin bidzalika. Dan ternyata memang Abu Jahal itu memang sudah tawa'ada. Dia itu berjanji dengan orang Quraisy untuk melakukan hal itu. Jadi memang sudah dia berjanji, ngomong sama Quraisy, kaget jengok lah. Kalau Muhammad dia lagi sholat, lagi sujud, kaget nak ku lemparkan batu kaget. Nah itu sudah berjanji dengan orang Quraisy. Makanya ketika Nabi lagi sujud, dia langsung bek batu nak lemparkannya. Orang Quraisy nyaksikan galau karena sudah berjanji. Tapi apa dikatakan tadi? Widzalika wa halafa la in ra'ahu layat mighannahu, dan sampai dia bersumpah Abu Jahal ini kepada orang-orang Quraisy, la in ra'ahu, kalau aku ketemu Muhammad itu layat mighannahu, pasti aku lemparkan batu itu kepalanya gitu. Aku lemparkan batu ini kepalanya. Tinggal apa tadi kenyataannya? Ketika Nabi sudah itu ketemu, Nabi lagi sujud, ketika Abu Jahal lemparkan batu tadi, ternyata batu tadi acak lepas dari tangannya, sehingga akhirnya fasa'aluhu an sya'nihi. Orang-orang kafir bertanya kepada Abu Jahal tentang kegagalan dia ngelempar batu tadi. Loh, kan katanya kau lah janji kemana bersumpah nak ngelemparkan batu tu ke kepalanya Muhammad. Nah, tapi ternyata kenapa tadi kau tak wacak ngelemparkannya? Ditanya orang Quraisy yang menyaksikan tadi, ternyata tak jadi dia melemparkan batu tadi ke kepala Nabi. Sehingga fakolah berkata siapa Abu Jahal ini, ngomong Abu Jahal apa? Innahu urido li dunahu fahlun. Akhirnya dia ngomong apa? Pertama tadi, batu itu ketika nak aku lepaskan lengket, tidak acak lepas. Kemudian dikatakan apa? Di hadapan Nabi itu ada fahlun. Dikatakan fahlun itu binatang yang berjenis kelamin jantan, lanang. Ma ra'aitu mislahu qatu, yang mana aku tak pernah ngeliat binatang ini. Maksudnya apa? Ketika aku nak melemparkan batu itu tidak galak lepas, dan tiba-tiba apa? Di hadapan Nabi itu ada seekor binatang jantan, binatang yang menyeramkan, yang belum pernah aku lihat, kata Abu Jahal tadi. Mahartimi selalu hammabi an yakulani, yang mana binatang tadi apa? Dia memperhatikan aku dan berusaha untuk nyerang aku. Ini kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ngomong, ketika aku nak melemparkan batu tadi, batunya lengket, tak berhasil nyampak, lepas dari tangan aku, dan tiba-tiba di hadapan Nabi ada seekor binatang yang menakutkan, yang mana dikatakan belum pernah aku lihat binatang ini, yang dia sudah siap nak nyerang aku. Binatang itulah nyerang aku, sehingga akhirnya aku mundur. Aku mundur, tak jadi nak melemparkan batu tadi ke Nabi. Itu akhirnya yang diceritakan oleh Abu Jahal. Ditanya oleh Quraisy, kenapa kau tak jadi melemparkan batu itu? Kau katanya janji, kau lah bersumpah nak melemparkan batu. Aku kata Abu Jahal, iya aku sudah melemparkan tadi, tapi tiba-tiba batunya lengket, tidak acak lepas. Kemudian tiba-tiba di depan Nabi itu ada binatang yang nak nyerang aku, sehingga akhirnya aku lari. Faqala Nabi SAW,
Akhirnya Nabi menjelaskan, menceritakan. Apa kata Nabi? Zaka Jibril laudana la akhazahu. Kata Nabi, itu yang dia lihat tadi itu adalah malaikat Jibril yang menjaga Nabi. Laudana la akhazahu. Seandainya dia memang deketi Nabi, si Abu Jahal yang deketi Nabi lagi untuk nyakiti Nabi, la akhazahu, pasti dia akan diserang oleh binatang itu tadi. Nah, jadi ini bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang intinya setiap orang yang berkeinginan jahat dengan Nabi, ingin tadi berbuat jahat dengan Nabi, ya pasti kalau penjagaan dari Allah, pasti Allah jaga, maka siapapun yang berniat jahat pasti akan bisa dikalahkan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih banyak cerita-cerita tentang bagaimana penjagaan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus bisa hadir di majlis taklim, hadir di pengajian-pengajian untuk menambah daripada ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang agama Islam, khususnya di bab kita ini setiap malam Rabu, untuk menambah pengetahuan kita tentang kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa bertambah kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Selasa tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah yang bersamaan dengan 1 Juli 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemukakan oleh Al-Ustaz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Ki Agus Adlan Maghfur MH Al-Hafidh.
Dan untuk ketertiban serta kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakarma Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كم الصلاة رحمكم الله. ربي يعطيك من المزيد الشهيد. الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله والحمد وعصينا إن الصلاة لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل آل وبنعمة الله أكبر 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 الله أكب
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علومنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة بغير حساب وأدخلنا الجنة مع القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم ويدافع عن البلاء يا الله ويدافع عن البلاء يا رحمن ويدافع عن البلاء يا رحيم ودفع عن البلاء من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم